Mema wakwaba eba J Ghana TV so bibia obia megidi se ohoye enanso ye di ahyiamu de make ne se bomodin na subscribe to your channel no subscribe to our channel J Ghana TV. We always stand for the truth. And then areho sema aba be kan yensa ene se one popular actress nyame ato ne nsa afre no ya anti asem de mami ye be kai na oye series any movies bebre ni di ankasa de Beatrice Chinnery ne ban so actor director I friend no say Jewel Chinnery aye nyina aye nim omo nyina aye mami do ni nim say friend Meliki Miku na eye popular TV series bi na ekoso ewo Ghana ye screen so na obi ahwe bi na friend Meliki Miku na osan ewo TV series friend Yellow emu ene areho sama yensa aka ewo J Ghana TV ne say mami nyame ato ne nsa afre no ene andopay na ni wo no esi ewo Kolebu Teaching Hospital na enti ayete ye no hwehwemu kakra ye ne se maame no nam se na niema enkoye na oyare kakra ewo ni mpom na de cause ni wo no hwehwemu aye ne se eye high blood pressure maame no se ne mimi nim ne de na ni mu eye du kakra maame ne mu ye du kakra enti anya wanwa se high blood pressure ebitimi aye cause se hwehwemu aye no se ne omo ka ne se eno na cause ye no me hwe ne kese na enye enwanwa se betimi aye high blood pressure enti maame no eye Beatrice Chinnery adodo na anim se fe no Meliki Miku enti ayate ne se nyame ato ne nsa afre no maame ni nua be ma ye fe no Robert Chinnery confirm se ni nua ba no eye no kure se nyame ato ne nsa afre no na ochire mu se maame no wayare kakra some months ago but enne no na broni be se it worsened yare no kese ano ye den kakra entomo rush no to hospital but she died on arrival do hospital na ye maame Meliki Miku no kanti asefo ho biom na ebra asemisi maame ene day nimfia wadi 54 years na uja emma mienu 2 children arehopi se BBC ato ye maame 54 years metimi akase maame no shede ni bebre enti no areho yie pa ye ne abusuafo nyina esu abom na de be kan se omo nchechire omore maame waye ne ma bebre wo Ghana ha sei waye ne ma bebre areho na e wo se ma ye tiefo ene ahwefo nyina so ete se ye maame Beatrice Chinnery adodo na anim se friend Meliki Miku no onka atiasefo ho biem areho sama yensa aka no J Ghana ye ne ye tiefo ne ahwefo nyina ka bom ne aka se Demri Fedue ni amane hu no rest in perfect peace edam ase koso no mo fidie no na ase J Ghana TV on saka video bi abomode na share maye share na unua bi so enya bi bomode na share maye na ja comment so na eno ene be fa so na ye dia a shaping ye se be ya woni be je ye channel ye ho because so program bi so na so person de bre ya you can call us on our numbers on the screen wait me after J Ghana TV say wo adwenche bi and our ideas bi out be my or you have a program that you want to bring on board but you can call us on J Ghana TV your number no ene wo ho no ye da mu nyina ase